cukup sipingmu lemu signalanmu Yarab takamagingku asbumu emitiku unsela magpatibu ekanumangot masiro ako'y kinumo at siping Ekatatakot, ekakakalog, at cukup siping mo signalan mo Ekatatakot, ekakakalog, at cukup siping mo signalan mo Sikat man intuming aking eka manapuking bahin Mararagul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo at cukup siping mo Ekatatakot, ekakakalog, at cukup siping mo signalan mo Ekatatakot kakalog at cukup siping mo signalan mo Dalang at mapanganig eka malilip lakwan na kamaning sala eka lungkot akong bara ako'y kinumo at cukup siping mo Ekatatakot, ekakakalog, at cukup siping mo signalan mo Ekatatakot, ekakakalog, at cukup siping mo signalan
Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragon. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog pisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kiluk, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik ding kaya kayong contact tracing form.
Lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung siping mo ekatatakot kakarong at yung siping mo signan ekatatakot kakarong at yung siping mo signanan mo ekatatakot ekatatakot kakarong at yung siping mo signanan mo ekatatakot kakarong at yung siping mo signanan mo yarap na kamaking ko asmo mo emitiko unsela magpatibong ekanumanot masiro ako'y kinumo at yung siping mo ekatatakot kakarong at yung siping mo signanan mo ekatatakot kakarong at yung siping mo signanan mo sikat man intuming aking eka manabuking bahin manaragul maning alun eka lumug malumog ako'y kinuha
Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno kaking grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno kaking grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisawt ya kaya katam. Bapo Maria mipno kaking grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman kinalananga, yanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat karing kaya katamang contact tracing form, inkompleto ang pong updated a detalye. Din kaya katamang set number, pakapaskil laking lalam da rin kaya katamang luklukan. At isulod yun pong masalese, din kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa. Takal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Imang Auring and family, Dr. Antonio Dizon, Gabi and Julie Fabella, Say Salonga, and Menchi Sepulcher, Jeannie Between, Luz Viminda Colarte, Miel and Priyan Samson, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Carino family, Dumagin family, Danting family, Jul Buen, Florendo Buen, Engineer Giovanni and Maribel Aquino and family, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Paz Gibo, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margot Calara. Para kingaldo anibersaryo ni Karelang Kebaitan, Maria Bel Ico, Placida Suton, Florita Lim Timbol,
Ana Angeles, Rico Sunga, para king kayaduanan dat pamanantabi ning Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Maria Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Brian Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Joy Espino, Nathaniel Gabriel Bustos, Sherwin Paulo Ocampo, Kate Pauline Nolasco, Regan Arcelia, Paulo Luis Perez, Mega Saver Company, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, para king kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual ng Joy Espino and children, Marcelina Mamangon, for good health and protection of Imang Auring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex and Ler Paras and family, Gabi and Julie Fabella and family, June, Mel, and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Miguelio, para king kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence, Ricky Brillante, Father Alex Dizon, Father Mario Sol M. Gabriel, Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Fabella Sr., Manuel Bautista, Gina Grabarski, Rosalie Swing, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Andrew James Santos, Albert Santos, Jeanette Santos, Rufina Hipolito, Margarida Cangos, Rex Lacanlale, Remy Olalia and family, Sharon and Ryan Garbo. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Tang Pio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Tessie Pabalan, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Federico, Cecilia, Macario, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Romeo Dizon Bondok, Melvin Alfonso, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Daisy David, Kit Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, souls nearest the gates of heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Juanita Puri, Rose Yabot, Alicia Veray, Evelyn David, Juanita Lulu Mangune, Amado Calma, Aldrin Manalastas, Jose Dalusung, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Nelson UC Sr., Luisito Vergara, Luding Navarro, Lutgardo Felix, Gerardo Macabanti, Lorenzo Macabanti, Eduardo Macabanti, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Jeriel Dizon, Gloria Deang, Emerito Deang, Crescenciano Crosco, Pablo Soriano, Carmen Soriano, Mila, Bonifacia, Leticia, Lilia Uy, Teresita Pamintuan, Hener Pamintuan, Alfredo Lapus, Honorata Manaklang, Eduardo Manaklang, Gilmar Manaklang, Teresita Gosyang, Rolando Chu, Mariano Chu, Ernesto Tuazon, Ryan Tuazon, Rosario Choseco, Otilia Choseco, Soledad Choseco,
Carmen Uy Cana, Carol Chua, Leoncio Uy Cana, Freddy So, Lolita Uy, Kima, Teresita Espinosa, Johnson C., Willie D., Rosita Gaurino, Antonio Uy Cana, Pacifico de los Reyes, Matilde de los Reyes, Gavino Manusig Jr., Noel Aperocho, Rodolfo Quizon, Liberato Cuyugan, Monique Faith Sonza, Danica Melendez, Joel Mercado, Kyra Camille, Asuncion Timbol, Jose and Juanita Roman, Teopisto and Hilaria Timbol, Pedro and Ana Tablante, Toby Albrando, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelo Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Donata, Pedro, Herminio, Hayden, Anacleta, Baldomero, Catalina, Ruperto, Rosario, Narciso. Pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyan ng igpam, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Pakamalang kong kapatid, king ebanghelyo po nga ni damdaman tamo, Yesus, pepakayapan ing bulag. Ing bulag, may nakit siya. Paulina ning lugod na at pakalulunan ng Diyos, ing ginutang Yeso Kristo. Sinalpantaya yan, Bartimeus, may nakit siyang pasibayo at tinukiya kang Yesus. Tandaanan tayo po, dati manakit siya, may bulag siya, at anyang pepakayapan ng Jesus, tinukiya kang Jesus.
Dengaliwa manakitlo, pero ela tutuki king ginutamo. Itamo sanang masalamato, kailangan tuki tamo king ginu. Eta na po panayan sakit tamo, eta na panayan mabulak tamo. Nya Bartimeo inyang mena ityang pasibayo, tinukiya king ginu. Sisyanta pamuping kakatamong kasalanan, ing kakatamong kapulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami kabang yaklis mi ing kakulangan mi keka. Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Yesu Kristo, pakaluluan mo kami, ikang palpikasalang magpakumbaba arapan mo. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami, bibili mi ing kabilugan ming kapanayan keka. Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluwa na katamo, at king pao patawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. O mabiyaming Diyos, tunay kang malapit kay kami karing tulamit pagsalba. Ipagkalog mo kay kami ring mataning kasalpantayanan, ating lugod manakit king misyon na binyam kay kami king biye. Ing tetagan at grasyang ganat kaniti, pagkaluban mo ken sa patapanimanman manakit king pamangailangan ding taong daraying king kaplas ning lugda. O king katahimikan daralan kasakitan, manayat at mikarelaying pakayap mong lunos at pakalulu, at atayid milang papunta keka. Itihadwan mi keka o Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at makari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga.
Pamamasang iba't kilibro ng propeta Jeremias. Nga naning Ginoo, dalit kayong masaya para King Israel, impe kamaragul dili kareng bansa. Dalit kayo kareng kantaning kayaryan, linigtas la ning Ginoo, reng memalen na, kinapos na la, reng sablang mitagan. Iuli ko lang iba't king morting labwad, at tipunan iba't karing sikoti ning yato. Datang lang kayabera ding bulag at pile, ding mabuktot at ding malapit ng manganak. Mulila anting metong amaragul abansa. Kikyak lang datang ding tao kanakong pinili. Manalangin la kabang kakulang tataryan. Taryang kula karing sibol nindanum, karing patag adalan, bang ela misakab. Uling, antikon tatang para King Israel, at ing Ephraim, ya ing kanakong pangani. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Makapagmulala, indepat ning Ginoo, para ke kami, mesaya kaming emu nano. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emonano. Inyang binalik na kami ning Ginoo, karing Jerusalem, balamo maninap kami mo. Sasagakgak kami at daralit kintulami. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emonano. Kanitang alang may ngamano, rimbansang manakit, indepat ning Ginoo karela, binang makapagmulala. Tunepin makapagmulala, indepat ng para kay kami, mesaya kaming emu nano. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emonano. Minawa kesa ng pasibayo o Ginoo, anting danum, ababyening uran, kare mga langing ilog. Detang menangis sinyang tatanam lang, sukat lang magsaya, ngening pupul lang. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emonano. Detang tatangis kabang daralanda imbin ning itanamda, magbalik la daralit kintula, kabang sasakara ing karelang pupul. Makapagmulala, ing depat ng Ginoo para kay kami, mesaya kaming emonano. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Balang mata sa sacerdote, pipili iba't karing kalupa ng tao, amituduan yang sumuyo king Diyos para karela. Bidadaon niyang ayin at sakripisyo para karing kasalanan. Antina niyang mismo at niyang miyayaliwang kainan. Malyari yang makirame, karing aliwang balot at karing malisya king dalan. Pauli na ning iya mismo may naya. Kailangan niya namang midawa na sakripisyo. Mo para karing kasalanan daring tao. Nune, para mo naman karing sarili ng kasalanan. Dangala na maging mata sa sacerdote, na malyaring kuwanan, ning ninuman, king sarili na mong kaburian, Diyos yung mamaus kaya, antimo, pangayaws ng Aaron. Makanyan mo naman, Kristo nabinyaking sarili na,
ing dangalan maging matas a saserdote. No natinggap ni iti, king Diyos as sinabi kaya, ika ingka na akong anak, kingaldo iti, meging igpamo ko. Sabihan na naman kingaliwang dake, nging kasulatan, maging saserdote kakapilan man, agpangking panga saserdote ng Melchizedek. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Yesu Kristong kiyakatang talapagligtas, pinawi na no ing kamatayan, at pigdala na katang biye kapamilatan ing kayang ebanghelyo. Ginoo, manatiliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang mamakone Jericho Jesus kambera ding alagad na ampon ding dakalataw ing metong lalaking bulag Ibartimeo ay anak ng Timeo, makaluklok yang magpalimos lelenang ning dalan. Inyang dimdam na King Jesus ning Nazaret, lalabas siya, migmula yang kinulisak, nga na, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Binawal dering dakal at inutos da kaya king manahimik ya, dapat lalo ng sikan ing siwala na nga na, anak ng David, malunos ka kanako. Tinok nang yang Jesus at sinabi na, ausan ye, inya inaus de ing bulag, magsaya ka, ngara kaya, talakad ka, uling payaus na ka, beluksen ning bulag ing kayang balabal, paluksuyang tinalakad, at linapit kang Jesus. Kitang ng Jesus kaya, nano ing burimong daptan kukeka, nga nang mekibat ning bulag, Maestro, buriku, manakit ko sanang pasibayo. Nga nang Jesus, dali makona ka, uli na ning kasalpantayanan mo, kinayap ka. Kanita mo rin menakit siya, at tikyan ni Jesus, King Dadan. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayongan. Antil mo rin po dingat karing karelang pibale-bale ang makiyabi kaniting Santa Misa. Good morning po kaya kayo antimorin. Simen tayo po yung ebanghelyo. Detalye ing gawang ko. Inya pinanggata po tang alas 12 keni.
Amen. Bisa ko pong mag-aral ang mano na nga pong Ginoo. Ing Santo Papa, Pope Francis, mau siya kareng obispo, mika Synod of Bishops, mabilog ayato, ken pong 2023. Dapat nieni, magsadyano ring obispo, balang diocesis, itamo po may kumpisatan. Nanoing Synod ini, it is a gathering assembly of bishops. Mangonsultayo ing Santo Papa karing obispo. Pero bayo lang munta king Roma ding obispo, king karelang sariling diocese, mamangutang na lang. Di king parokya, niya itamo po involved tamo. Ing kaya pong adwan yapin, ing temang Synod of Synodality. Nanoing Synod, it is a gathering, assembly, po, ding obispo, Synod of Synodality. Nanoing Synodality? Synodality buri ng sabihan to walk together. Maglakad tamong agnanagnan, alang malalakwan. Po, ulingita mong Katoliko, dakala pa puring sisimba. Ingadwa na ning Santo Papa, itamo sana, mamuntatamo ka ring sulok-sulok, peri-peri. Mamuntatamo ka ring mga sakit alugal, pamuntalan la ring kapatadamong Katolikong sisimba. The unchurched people. May binyagla, pero la sisimba. Nyapin nga na nitang dimdam ko, if you want to walk fast, walk alone. But if you want to go farther, walk together. If you want to reach your destination, walk with right person or persons. So, synodality, buri ng sabihan to walk together. Pero itamo mo lalakad, abe-abe, we must walk with the right person, the person of Jesus. Amen? Nya kailangan po lumakad tamo, aliwa mo po itamong sisimba, panesisimba, nune panintunan la rin kapatad tamong sisimba, ang mayawus unchurched people. Nyangini po lamin tayong ebanghelyo, akmayang akma. Jesus, ding alagad na po pareng dakalataw, the crowds, ang po pa'y Bartimeo. So at lula po, Jesus, the crowds, ang po pa'y Bartimeo. Nya itamo po, itamo kaya, kalupatay Jesus, kalupatala rin ang crowds, o kalupatay Bartimeo, abulak. Nyangini po umpisan tayo, eko sana mga inipan, mag-aral tamo. Mag-aral po keng kasulatan, nga na Jesus at Jericho, montaya king Jerusalem. Nanong gawa na Jerusalem, may pakone king cross. Oneng kabang maglakbela papunta king Jerusalem at tino king Jericho. Kaya binoring alagad na ang po paring dakalataw tutukyan day Jesus. Kay at siya Bartimeo, bulagya, magpalimusya, lele na ning dalan. Po, bulagya, he is nobody. Alayang king arapan daring tao nung lawen may Bartimeo, bulagya. Bakit may bulagya? Kasi may kasalayo. O ini po yung kapaniwalan daring Hudyo, ustong may sakit ka, buri nang sabyan may kasala ka. Anyapin bulagya, nanong gawa ng ini po makapag-obra, nanong gawa na magpalimos siya. Manaligya mo,
king limus daring tao. Kabang lalakad di Jesus, may patulid siya kang Bartimeo. Nanong gawa ng Bartimeo? Ginulisak yun. Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Jesus, son of David, have mercy on me. Lawin nyo na po. At ining kasalpantayan, mekad, emo po misan, mekatadwa, lumabas si Jesus King Jericho eh. Mekad di Bartimeo, darandamanan ni Jesus, inya pinbalo ni, kakilala ni. O ning Bartimeo, nano pong gagawa na po tang lumabas si Jesus, ing importante kaya detang limus. Lumabas si Jesus, si kaso. Pero ngini, ikit na, the need for Jesus. His only hope is Jesus. Masakit siya, magkakasakit siya, magpalimus siya, makalunos siya. Ing taong makalunos, ing taong magpalimus, makalunos siya. Pero, uling dimdam na Jesus, papakayapan o ring masakit, ang tinamong sinabing, Jesus, nako bisang magpalimus. Nung magpalimus ka, manalig karugo ka ring limus daring tao, na nanunggawa ng guli sakya, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako, have mercy on me, have mercy, Apo, Mama kalulu, ing mercy, pakalulu, Apo, Mama kalulu, have mercy on me. And na po sinabing, Jesus, Son of David, heal me. And na po, ing sinabi na, have mercy on me. Malunos ka kanako. Nano po yung mercy? Karapat dapat siyang may parusan, Bartimeo uling may kasalaya. Naning mercy, it is God will spare us from bad things that we deserve. He deserved to be punished by God, but He asked for mercy. Yes, Lord, I deserve punishment, pero malunos ka kanako. O niya pong magsalita yung misang gulisak yun, deni naman tao, are we like Bartimeo? Kalupa tayo po'y Bartimeo, masakit mo. Ngeni ikit na kailangan ni Jesus, kinulisak yun. O nga niyang kinulisak yun, dening tao, babawalan de. Ano po? Binawal de. Metong yang obstacle, metong yang sagabal, ding tao, makiranlam na kang Jesus. Kukulisak yan, makiag na niya kang Jesus. Ita mo po kalupatala ring dening crowds arene. Nang misan babawalan tala ring taong mahuski nga pong Ginoo. Maging sumbagal niya yung taong ini. Bisaya lugong lumapit kang Jesus, pero binawal dering tao. Nang misan ni tama kanyan tao mo. Babawalan talang lumapit kay nga pong Ginoo. Dening aliwang tao. Pero nanong gawa ng Bartimeo for the second time, lalo na pong pekasi kaning boses na, kinulisak yang mas masikan, Jesus, malunos ka kanako. He was so persistent. Iya may siralob. Agyan pa pong babawalan de. Lalo ng pekasi kaning boses na. Makanyan tamo. Neng misan po tang mga di tamo manyad tamo king hapong Ginoo. Ginoo, balamek mo ko pakirandaman. O temo agad babye ing kanako nga duwan. O neng Bartimeus, meging persistent siya po, meging matsagaya, meging mapilit siya. Bakit? Uling kailangan ni Iapo.
uli nanitang kayang kasalpantayanan. Nababye, dengalwang kaya katamis, sumanyat tamo, nagadbabye, lumipat siya ngalwang relihiyon. Makanyan lang po rin ngalwang katoliko. Magsilbi na man Ginoo, kay bato ba't pepaborin may asawa ko, may sakit siya. O kaya may teya. Tamo malyaring magreklamo kay nga pong Ginoo. Mas balo na ang kailangan tamo. Just wait. Just be persistent. Matyaga ka, nang misan mapilit ka, manaya ka. Ang gapotan ng Diyos, ibiyan na kaya ka. Aba, for the second time, Jesus, dimdam ni. Kaibat nga na po, ausan niya. Ausan niya, call Him. Inepo at nekasanting. Lepitan de rin tao, ila mismo lepitan de na nung sinabi de rin tao, magsaya ka, talakad ka, uling payaws na ka, nandin babawalan de, nung makasumbagal ya king karelang pamakirandam, uling mangay Bartimeus, Jesus, very sweet in boses adaramdamana. Ausan niya, call Him. Very particularly Jesus. Balang metong kaya katamo, pakirandamana. Niya dimdam ni. Kay ba't nano pong gawa ng Bartimeo? Kinuha kayang balabal, belug sene. Baloy po yung balabal ng Bartimeo, karing kalulo, ing balabal, yamuk, ing karelang pibandyan. Tiklip, nune belug sene, kay ba't nanita, mekad memula iya, ing isipan ko po ling bulagya. Po tagalang, nung at Jesus kene, kaya tayo Bartimeo, po tagalang miras siya pa ka rin, uling bulagya. Nang gewada ring tao, mekad tinayde. Kasanting na po, o ba't miras siya kang Jesus, uling tinayde. Makanyan po yung gawan tamo. Tayran tala, detang makalawot pa kang Jesus. Sabihan tamo karela nung nanong sinabi ng Jesus ngeni, ausan niya. Potang mamunta tamo karing miyalawang lugal. Sabihan nyo karetang niya sisimba, ausana ka ning Ginoo. Potanggalang sabihan na kaya kayo po tapong itamo, dinanda kong assignment. Aliwa mo po kaming pari, ing mamunta ka ring tao. Aliwa mo kaming pari, ing susuyo ka ring pakakalulu. Itamongan, kailangan lapitan tala, detang makalapit king Ginoo. Potanggalang sabihan tamo, karening kalulu, karening unchurched people, dening taong sisimba. Brad, sis, ausana ka ning Ginoo, simba na ka. Nano kayang sabihan da? Pota sabihan na, ala ko pong isulod. Bakit kasisimba? Ala ko pong sulod Bakit kasisimba? Magobra ko po kaluluko mo. O ini po yung masakit na damdaman. Bakit kasisimba? O kasisimba ka, pero nakakatsura ugali O ini po. Bakit? Anyang minta ko kitang meto nga parokya. When I was still very young priest. Ikit ko kayang meto nga barangay. Karing ganaganang barangay. Asakop mi. O ba deng sisimba, tiyanam ke po kasing banwa keng parokya At luna kong banwa keng parokya, o ba deng sisimba, ilang ila. O te ko darakal nga ako. Patagal ako yung problema nga ako makanyan. Patagal ang problema yu ko. O kaya, o te ko mangbira. Baloy po yung gawa ko. Uling dengalwa sisimba. Kilub na ning pabulan, 4 ing Domingo, itangadwang misa,
keng kapilya, itang adwang misa, ketang masulok dili. Lalako ko'y misa ka rin kapilya, uling ding kalulu, lalapit. Marinela, nanong gawa ko, dela ko po'y misa ka rin pakakalulu. Ikaming linapit. Po, kanita la pa miracle din sinimba. Itamo makanyan muna naman. Jesus said, call Him. Ikayo, itamay utos ng Jesus ngeni, awsan nyo la, detang unchurched people. Awsan nyo la, detang sisimba. Ban kanita, we will walk together. Synodality. Walking together. Aliwa mo po'y kayong maglakad. Belabag ne, ingkayang balabal. O itamu po, ingkayang pibandyan. Ingkalulu, metong mo'y pibandyan na itang balabal na. Kay ba't inyang damdaman na payawis ng Jesus, belog sene. Uling ikit ne, ingkayang tune pibandyan. Yapin ni Jesus. Potang palang lalapit ka kang Jesus, ating kang ibalabag. Babalabag yung asawa yo. Ating kang lakwan, buri ng sabihan. Ating kang ibili, ating kang itabili. Potang lalapit ka kang Jesus. Inyang lumapit siya, linon dagyo. Kay ba't nanita malalagway ang linapit kang Jesus? Ikay pupotang sisimba kay mamalagwa kayong muntakete? O mabagal? At timpang palukso? O singkabagal? Pakikitan tayong ginuking pisamban. Akit tayan man kengalwang lugal. Pero potang sisimba kasing kabagal. Nang misa na nakakarakalimalan, nano kayang sulot ko kanini? O ba't may tauli ka? Kasi Father, ako balo nung nang sulot ko. Uli na ning keraklan, dakal kaimalan, mo balo nang pilinan mo. Nya may tatauli ka ng misan Amen. Malalagway arugong memulay Bartimeo. Alam niyang kairap na ning ginota mo ng milyari. Bartimeo, naning burimong daptan ko keka. The same question that was asked by Jesus last Sunday. James and John, nanong adwanyo, ing peki da, we want power. Position of power. Position of honor and prestige. Ibartimeo, nanong sinabi na, buri ko po, manakit kong pasibayo. Na sinabing Bartimeo, buriku pera. Buriku pera. Na po sinabi, buriku manakit kong pasibayo. Ban kanita po tang manakit kong pasibayo, ako ning mag-obra, na ako magpalimos. Na nung sinabi ng Jesus, dali, makuna ka, uli na ning kaya kang kasalpantayanan, kinayap ka because of your faith. Kinayap. Potang translate mo po he was saved. Miligtas siya. Uling linapit siya kang Jesus. Kay ba't nang menakit, ikit na ni Jesus, ikit na ning kayang tunay pibandyan, ikit na ning katutuan, nanong gawa na, kay ba't na pong kinayap, tinokiya kang Jesus. Oy ning walking together. Oy ning synodality. Walking together. The rich and the poor. The church people and the unchurched people. Apo, dingega na nga ng Kristiyano, lalakad la, papunta kang Kristo, kaya biya Kristo. O ini po yung adwana ng Santo Papang Neni. Dinanda kong assignment, mamunta kayo karetang sisimba.
Yaking tutuking Domingo, kailangan sapak ya po yan ang kakarin. Gusto niya sinapak yan, burisabi niya kung may mabirang. Agyam pa pong mga pakarin niya kayo, simba kayo, pasimban nyo la, tukyan nyo la. Uling ita mong ini, sinabi ng Jesus, call them. Sinabi na karining tao, call him, call Bartimaeus. Now he tells us, call them. Jesus is sending us. Aliwan mo po'y kaming pari, balang metong kaya katamo. Iyon ay keng pamilyayo, ing asawa yo si Simbaya. Yang magloloya kaya kayo, tutukiya pa kayang misa eh. Inyang ikwanan na kayo, pagsimba mo na ako mo nga na namon ni lalaki. Ano po? So, panyeng may panyaup kayo, kayong may asawa. May panyaup kayo nung makanano kong miligtas. Nung yung ginungyan ni datang niya, miligtas ko po kayong may asawa. Kaya ba na rin anak yo, mabilog a pamilya? Kaya ba na rin pamilya, o itareng siping yung bale, o batela sisimba? Nyay Jesus, call them. Ausan nyo la. Itukiyo la kanako. Pilano pong alapit siyo kang Kristo, kung nanda kayo. Pilano mong alapit siyo kang Kristo. O kampanti kayo, ako mo. Masaya kayo, kayong dili. Ako po, nung miras ko king banwa, akong dili, manabu ko king perno. O tipa na ako na naman king imperno nung akong diling miras king banwa. Numano ko king banwa nung era ko kayabe. Magpagmalasakitan talading aliwang tao, ing kabanalan ngini, alway po itang kalupanan niyang minuna, ing kabanalan kanitang minuna, magdilidili ka, pasakitan mo yung sarili mo. Maging banal ka, dapat ngini, ing kabanalan, makisalamuha ka. Pilanong alapit siya kingapong Ginoo. Pilanong lautyo kingapong Ginoo. Atin ako pong alapit o alaut. Alapit, alaut. Potagalang mas dakala pa rin alaut tamo. Amen. So ini po yung Ebanghelyo. Synod of synodality, walking together with Jesus, the unchurched and the church people, the rich and the poor. Gana-gana. Yamanintun tamo po, karining kapatid tamong, malawot keng pisangban. Bartimeo kay ba't ng kinayap, tinukiya kang Jesus. Keng tutuking Domingo, kamo tutuki kang Jesus. Love Jesus, but love also our neighbors. O ini po yung gospel keng tutuking Domingo, love of God and love of one's neighbor. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Joseph pang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas ya banwa makalukluk wananing Diyos ipang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti ban mukum karing mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo kang Jesus, ape pasabliking panimanmaning bulag Bartimeo,
Bankambena akita mo ing pamangailangan daring kekatamong kapatad. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, ding mata ring sabla makalawela kekang mipnong kapanayan. Ginoo, ding mataring sabla, makalawela kaya kang mitmong kapanayan. Kino, luwan mo ring mata ning anak-anak kami bupuklat king biye. Luwan mo ring matang mitmong kapanaligan, karing sa salpantaya, king kang paintungon, at katmon mo king kang sala, nga tamong manalangin. Ginoo, ding mataring sabla, makalawela kaya kang mitmong kapanayan. Luwan mo ing saya ring matang biyasang lugod. Luwan mo ring matang milakoning paulining sama, ding bigu, at nga tamong manalangin. Ginoo, ding mataring sabla, makalawela kaya kang mitmong kapanayan. Lawan mo ring malungkot dang mata ring daralan kasakitan. Lawan mo ring matang rangalang biya ding bulag at nga tamong manalangin. Ginoo, ding mataring sabla, makalawela kaya kang mitmong kapanayan. Lawan mo ding mataring ala ng pag-asang sino ko king biya. Lawan mo yung api karing mataring manatiling magkapilit at nga tamong manalangin. Ginoo, ding mataring sabla, makalawela kaya kang mitmong kapanayan. Lawan mo ring matang makapiyak karing kaparang tao. Lawan mo ring matarang sasagese lua, ring magpaldas para karelang pakamalan at nga tamong manalangin. Ginoo, ding mataring sabla, makalawela kaya kang mitmong kapanayan. Ngayon doon tamo, ing sarilitang kapag nasang. Ginong Jesus, pangadimil ang ining kasalukuyan, ding kapatid ming alayo keti, ding pa makakilala kekaw, ding bininyagan dapat elaktibo king kasalpantayanan, ding sisimba, ding kapatid ming mangailangan king saumi, anti mo'y sinabi mo, ausanye, kami tutubod mo kami ban lapitan mila at ilapit mila kekaw. Dinan mo kepong sikanan at matibe kasalpantayanan at kapakumbaban. Pankanita agawami, ing pagawa mo kaya kami. Itingan puhadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
kapatad maiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupayng totoo. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karing kamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning upaya at sikanan, tanggapan mo reting ayin ayayang pang mi, at bustan mong ingkekeng kasuyuan, pagdala na keng tula, ligayat kaligtasan, itingan puwadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimoren, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos aginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos mo kami, king alang kapupusan at kamatayan. At inaus mo kami king ligaya at ginawa kaya kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag mila ring mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami iba't king karlamduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at naming magkanta. Kapin banal oig pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawan, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan,
amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ang misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebiyan ng anak mo, darang miyak ya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Kanakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, Father Meg, Father Mark at Father Marvin, at ding sablang diakono at talasuyo ning Santa Iglesia. Kanakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayng subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, ading sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning ginotamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manilay kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatan ang Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos hapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan ming kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timuring. Pakitama po ngeni mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan. O ning ginutang Yesu Kristo, ing mamawus kaya katamu, batalangawsan at ilapit tingaliwang tao kaya. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayawus, kingapunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o iambising lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo. Para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat. Para karetang etanggap malyari tapong lukluk o siklot king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at syuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagay, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ngening pinandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo naman espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sanay paintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
panalangin tamo. O Ginoo, idala mo king kayang kaganapan kilubning puso mi, ing pamakinabang apakisuluan mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi, mikabunga karing biyami, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklaw tamo po para king panalangin ng Pope Francis king pandemya. Alanang gangit pa, banausan me pansining tao, pepatok nangan me sa guli ing kimot ning yatu. Pepatahimik mo ing kange, ay kami mismo ing makirapat. Pepag kulungan mo ke balemi, ban panintunan da kangeni. Pepakit mo ke kami ing alang kwentang ing upaya at sikanan mi. May bagsak ing ekonomiya, may nasarala ding pipagobran, dakal may ngalakbo obra kaya kami, at siniklaud keng pasibayo, banmanyad milagro ulinaning daralanan mi. Pig maragulan da ka at inisip ming ing sablang at yuke kami, ibat buking sariling kapagalan mi. Akalinguan mi, nanong nanu kami ngeni, at nanong atyuke kami, ibat ngan keka, at ulinaning grasya mo, at pakalulu. Siguro Ginoo, iting kapagsubukan adaralanan mi, yapining pakalulu mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik kay lubkeka. Manano na sang paulinaniting panalangin, misan metong kay puso at mitayid king panalangin, manyat king pakalulumbo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo ni iting virus king yatu, igpang kasasawang manaya kay kami, patawaran niyo kami ng emi pansin at eke makirandam king ausbo. Uling megi ken makasarili at akalingwan ming ikang ing Diyos mi. Yakas mi nga mano mo at mipaldan pang ring kaladwamit katawan ating mabilugayato. Itiyadon mi kekawig pa king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, king kametunganing banlo Espiritu, Diyos, manggaman, king alanangga. Amen. Agli, pota pong bengi magumpisa na ing kinaryo ng kangapu, ang gapu keng Webis, ating kayang kapiestan keng Biyernes, alas 5 ning gatpanapon, Chaplet of Mercy, 5:30 p.m. Kinaryo Prayer, at 6 p.m. Angelus and Holy Mass. All Masses are live streamed through Facebook and YouTube po, and all has drive-through communion. Piyesta na po nga po mamakalulu keng October 29, Friday, ing Misa Tamo po Keti, 6 a.m. Kapampangan, 8 a.m. English, 10 a.m. English po, at itang alas 5 Kapampangan. Holy Rosary Parish invites everyone to join in and share in the love offering campaign in support of our October 2021 192nd HRP Triple Celebration of the Holy Guardian Angels, our Queen of the Most Holy Rosary Lanabal de Angeles, and Apong Mamakalulu, the collection of which will help fund and provide for the parish observance of masses and liturgical celebrations, outreach programs,
and related activities in the annual solemn Thanksgiving and commemoration of our parish and Angeles City's three most holy patrons. At lupong paralan ng makanano tamong makapakiyabi keng love offering campaign through envelopes, niya po, kaibat nung beriyo pong dinan natin envelopes ken, kaibat nung beriyo pong dinan offering masanting po. Kaibat nung eyo adinan ngeni, dala nyo na lamo po king opisina, and katlo, for parishioners, mass-goers, devotees, and Angelenos joining HRP Masses online via live streaming. And for your safety and convenience, you may choose to send your love offerings through digital fund transfer with Metrobank and GCash. Lawin nyo lang mo po keng monitor tamo. Antimurin, please send a copy of deposit slip or fund transfer slip via email, Holy Rosary Parish, gmail.com for proper acknowledgement of donations, subject HRP donations. At mo rin po pasibayong kaya katamong patio on sale, in kaya katamo pong alcohol, siya 350 per gallon. Nung sali ko po, ken tutuki, dala niya po itang kaya kayong container, plastic container, at niya pong discount 20 pesos. Niya po. Katataulian, pasibay po ulitan king kanakong sinabi, ing assignment you, o inaus na katamo ng Ginoo, ausan niya. Papuntala na katamo po karing kapatid tamong sisimba. Nyapin mag-apostolate kayo, apo, apostolate, emo po karing apo, nenya apo, apostolate, ngara. Kailangan atinta mo pong alapit king Ginoo. Lawin nyo po retang sisimba mo muna keng pamilyayo, nino paring sisimba, kaibat karing siping bale, kaibat nung ating ko pa pong kakilala, itamongan, tutubod na katamo ng Ginoo. Walking together. Nya i-Bartimeo sa niyang kinayapyo, mekya beneng lalakad kang Jesus. Kaya bera po ding kekaldan the crowds. Dakal at dakala salamat po kekaingan. Talakad tamo po for the final blessing. In Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka timuring. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding pamilyayo, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daun ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para panatilyan tamo yung gustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo ka rin pwesto at panayan tala ting asherets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalan, paluwal king kaya katamong pisamban. Pag na kami po na ila kakalingwan, babaldog deng form king kaun, ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po. Pag-ibig niya, nakita ng
si